أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد حمد كرام uzvišenog gospodara Allahekova, stvorijane, uputijamen, bare blagodatija, ni'metja dinjamen. Salavatim selami biçalaci kamarumagu peygamberi o Muhammedi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, leseri familja ehli beyti, leselam Allah, kulasine imalije, takvalije, ashabija, em samom šakua kaktu dinen pre kopiro životi ki praksate anen, o Kur'anim o suneti, džiko, jevmul qiyameta, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, halal kudin. Palo su Musa alihi selam na kela je dunja, pa li peste mu kela znači je keterne, koja dok ovdživ do sine, ov sine lesoro pomoćniko, lepo možijale, izmeti lekerga, a odvajtano Oljuša ibn Nun. Jekterno znači kova lea celo vreme sine, hemoterno kova kada u Musa a.s. gelote araki najđan de manuše, to jeste manuše koja je tamo pođan dole star, deli hadire, Oljuša znači sarterno lea sine. A palo su akanao Musa na kela je dunja, a palo peste mu kela Oljuša ibn Nun. Akva Oljuša ibn Nun ovela nebi, birimotaro Allahi, hem bičaldo ko Izraelčanja, znači ko Benu Israil. Hem ovo ovelo olencar sa džikote olav, na upotpunjena okola saranda beštalo lutoba. Znači Allahi neni kada le ola je Musa anglavko kujba ki Palestina, ki sveto kup, kada vakerjanin jo Musa koen, znači ki mu bareko kova, odbingeva kerje letu tu hem tiro devela kanahem maren tumen. Po Allah azzaođele se betodova olen kaznimi su mu kelali, znači upravle pufte lutonen saranda beš. Akana, palo su potpunini pelna saranda beš ola su lutonena upravle puftari pustinja, znači Oljuša već lela olen te spremini baši borba, spremine baši ljufta. A palo saranda beš više meni sarile generacije, znači na noga ista manuša, nego akana lengere čaveli, pa lengere unukija. Maker lengere Oljuša, ona gava tu mencar zajedno akana, te oslobodina o Bejtul Maktis, to jest i Palestina. Ama isima je uslov, na mangava mancar te avel, ki borba neli, manuš koja je nezakana ženi gjape, se kuma da ravo letela, se ole soro kalbi, pa lokavel parirovni, niti pa penela, mangava te avel mancar ki borba manuš, koja je nez piro kervaz dingja, a panda okrovo lake na čivja. Se kuma da rava kaj le soro ker, pan lokavel, le soro kalbi, pan lopalo ker kaovel. Isto kuma na mangava da manuše koja je sile stoka, koja je sile bakre, mađikelo dja stoka ili pao bakre, te bijanen. Kuma mangava svako je ke manuše koja je tano hrabro hem nadarala, manuška soro kalbinane panloko ništa, a veliki dunja, osim ko Allahi azzaođeni. Znači, kada Oljuša probiniolen te kedel Benu Israilčanen, palo su on lutoje, znači tari pustinja saranda berž, probinena kada Oljuša zajedno lencar to svojnen u Bejtul Maktis Palestina. Sebe pitega ni više odgojisalili nevi generacija, tarokova u mangla manušenka soro kalbinane panlo pali dunja. Pa kedi salire o Benu Israelčanja, a hiljada manuša sine budbari kupa. Lena pa kana Allah zajedno Oljuša ibn Nun opredvodimlen, hem pođinena Allah prema li Palestina, prema Bejtul Maktis. Kada vide znači glave Palestina, a raklje bud uče bedemija. A Andreja li Palestina živini je silničko narodo, budbare zubumčarja. Presto ne vladije tega niki Palestina. Pa Allah probinena kano Benu Israelčanja od Allah bedemija, so i kane anglavko kujba, ano Bejtul Maktis te peraven, ama Allah mu spinen.
Ola opkolinena o Beitul Maqdis, kama penek de show mase kola sinegar trujal, o bedemia lako hujba ko Beitul Maqdis, sine uporno, sine bud pharo, ama gama pe paloshov masek, alo dive olate kuven kai, ano Jerusalim, to jest ani Palestina, ko Beitul Maqdis. Odova dive maška olende budar dive dešu 2000 manuša. E borba znači traja, skoro pa tamo sa bajčiku akšami, a o manuša mudar dile. Manuša znači dije, piro životo, piro hayati, te oslobodili peso e Palestina o Beitul Maqdis. Pa po prvoj puti mangeno omuminja te oslobodinena kja mu bareko puv palokoajtane panle bud kalbija tarosao pegamberija. Pa velo dive te kveno Izraelčanja na kja puv, ama odova dive onako ga više ale to svoj nema, pa došao masek, odova dive perela džuma te ovel, petak, saravdijene. Ola marena pe celo dive, taro sabahi, celo dive. Pa o kam više lela pohari te perel. A o kam ketka perel, ovela akšami, en ko islami počmini so. Ne vodi ve. Znači, ko islami tamo ne vodi ve, palo akšam. Znači, sada kva, dešu 2 sati čim na keva ne vodi ve kuvaj, A mende i tamo vodi ve počmini palo feđer, hem trajnela sađiko akšam. Akšame počminela ne vodi ve. Pa kana obenu Israelčanje, marena pe znači to sojneno Beitul Maqdis, džumake, taro sabahi. A o akšami više približinela pe okamnela pohari te perel. A ke te pelo kam, ovela so, Jeumul Sept. Jeumul Septano, subota. A o Israelčanja tega ni, ko kirat e subota kiri, hem e subota, ola ne bi ništo keren. O Allahi zabrani jalenge puti te keren. Pa čak hem te maren pe kod evleso drum meli. So te kerena kanala, sad te postupinen, so desini pe. Ako kam više perel, ovela akšami, ola na tromante maren, pa Allah znači naredim jalenge, neradno divet ovelenge, Jeumul Sept, e subota. Pa irina kanao Juša ibn Nun, akva kaso Allahi berijat ovel nebi, dikeva upreko kam, vazdel pe vasta, heme Allahe se dova kerel, kuna Rab, tut morina, ko momenti o kam te açave mate džal. To jest mate perelu akšami, a mente no svojina u Beitul Maqdis. Pa Allah azza wa jalla, da opiro rahmeti, açavi o kam te namrdini. Sađiko te, Allahe se rizenea, na oslobodinena o benu Israelčanja, pale u Beitul Maqdis. Pa desim ja pe samo bašo, ako ja slučka o Allahe azza wa jalla te açavi, o kam te nastaje o akšami, a Allah skoro hine to svojine. Pa Allah se rizenea znači od 20 jape. Pa Allah azza wa jalla kana naredini e Israelčaninge, kada ki Beitul Maqdis andreka kuven, te kuven ke rindoi seđda. Hem te larde šerea, poniznate oven, hem ulateva keren, Rabbi oprostim amare junahije. Notara kao kuransko ajeti, baš ovako ajta nek specifično slučaj so desingjape ko benu Israelčanja, koja kao vreme. Aha, ajte tamo. Ja. Allah azza wa jalla znači ki suratul Beqara prenosijamo ga kva slučaj kada Allah više osvojio Beitul Maqdis, a kernenga kana o Juša neli sad ko samo način ova te kvenki svetoku. No Allah azza wa jalla وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Znači, kada smo Allah azza wa jalla hemamen vaket jamlinge, kojem pa kaja diz, hanen pijen somangen, hem kozomangen, ama ko kapije, to jest ko ulaz, te larde šerea kuven,
hem vakeren Rabbi oprostim. Amen ko oprostina kolenge tumare gunahia, hem znači pobuter kada okolenge kulašu kar amelija delija kerena. So desini takana. Israelčanja, obenu Israelčanja, kuvena amasar kojna ko Bejtul Maktis. Na kuvena koji sa ko način samo Allah idenge naredinala. Na kuvena Allah kerindoj sežda telarde šereja ponizna, nego Allah kuvena ko Bejtul Maktis ama irame napala dunea džana. Marena peske muj odolja soja o Allah azza wa jalla naredinala. Hemoma na vakerge saro Allah azza wa jalla lenge narediya te vakeri lenge lafenca wa qulu hitta. Allah yadullah hem vakeren hitta. Ama Allah vakerge hinta. Allah čige ne dodajnge. A hitta, samo to, hitta, značini oprosti na rabu. A Allah bi vakeren hinta, so bi značini pšenica, dživ. Kerena peske. Vallahi buna kuven znači ko Bejtul Maktis, ki mubarek upu, telarde šereja, ponizna, kerindoj seçda, vallahi ranana podumo napalalim kuven. Wallahi penalalinge vakeren hitta, oprostin rab. Wallahi vakerena hinta, pšenica. Kerena peske znači marena mu. Pa Allah azza wa jalla, len iskušini bare iskušenjenca, znači bare iskušenje lenge dela, anguno iskušenje ko Allah azza wa jalla mukellenge, mukevalenge je haruna svadipa ko akandune vakti a penjardosine kuga. Kuga je zarazno na svadipa, hemodovana svadipa ovela sebepi po hiljada mamuša, znači dunja te na kenta robeni Israelčanja, samo sebepi akva način su lamar gemuj, ko način sarola kuvge, znači ti mu bare ko pun. Po Izraelčanja živije baro perioda na Jerusalim, hem kad god bi avelo lenge denesa u pejgamberi, on bi olen ezijeti keren, bi uznemirinen, a nekaz bi olačak hem mudaren. Ko butano Allah azza wa jalla prenosi nam ime do. Znači on bi butu ben Israelčanja, kozom ni'ametija u Allah lenge dinge, u saudova, on znači nam anglete verujnen, osim hari olenda, a poput većina lenda bi keren ezijeti bi uznemirinene pejgamberen, a ne save bi so bi mudaren. Pa ki Palestina ovela je stena i si, posebno stena ni Palestina i si, ano koja mudardejtane eftavardeš pejgamberija. Hemodvana kerela niko ave osice ko o Israelčanja, o benu Israilu. Posebno deta ni dan danas u dija stena ni Palestina prisutno. Upravo dija stena mudardejtane eftavardeš mamušakoleno Allah idem je bičaldija. Pa Allah zaođeva kel znači i suretul Bekara ko eftovardešu eftatu ajeti, Makerija menge puna, hem kada god daj pejgamberi tu menge angija nešto so, tu menge na odgovori ja ko kumare duše, tu men, sine tu men ki bëri, pa puna je ken ano hovajbe baldingen, wa fariqan kedhebtum wa fariqan taktulun, ajdu i tonen mudargen. Znači, kad god bi avda i pejgamberi, bi vakeri nešto so, tu mare dušenge na nemanglo, tu men bi olen ili ko hovajbe balden, ili pa prenovolen bi mudaren. Pa Allah azza wa jalla nastavini te del iskušenje e Israelčanjenge sa džikote ola bešena ki mu bare ko puv. God bare iskušenje Allah azza wa jalla lenge bičalgja. Enke god Allah je pomini benu Israila u Kur'an 4:1, o Allah azza wa jalla uvek pomino blagodati a lenge resosine. On andosa umetija, on najbut blagodatija sinere na bouzalno do ola pali čalunđije sinem, znači buten pejgamberen mudarge. Co desili pejgdive? Palo je baro periode ola so živnena ni Palestina. A vela diveo svojini jek dive jek manuš Palestina. Jek nepravedno vladari ovela, hemo bi mudari bute manušen. Bi čorel rat, a je džuvlen bi pandel, hem saolen su sinetaru benu Israelčanja, te i kali satari Palestina. Džije kesti italgani. Buten mudarja, buten panla,
e Julen, znači, ko zatvori mukla, a okula orez dživdesu açile, akva vladari olen satari Palestina i Kagel. Palo su Allah azza wa jalla olinge bičali pejgamberi. Kana Allah olinge ale, kaze olinge non sto pejgamberi ale subhanahu. Najbut pejgamberi al umeti kote ale volisle hem te opomenine, nu ai pano benu Israel. Lenge najbut ale pejgamberi. Pa Palo znači akava kas tarlafi kerjam, taroyusha ibn Nun, avela ave pejgamberi. Ave pejgamberi avela ana ko apiravi Shem Wayl. Kada ovo alo džilende, akava kergelingi. Ma šuna kari, ma menge akava životo više do sad ingja. Ma hajde tu amenge postavi na menge ne same vladare, koja kak je delamen, kaj gare amen ki borba protiv demek o nasilničko narodu, ani Palestina, hem amen manja pali napala tira namen, ani mubareku proptežnina. Znači, hvade si jape palo su našalđuni ameti. Hem palo su marge mujko kujba, ani mubareku pu. Pa Allah iskušenjem su običali ke nepravedno manuše osvojine Palestina. Lenge ređulen saphanle, ne sami mudarđe, a sa okoleno red tvrdijavlja. Niko više ki Palestina na življa. Akano Allah, kada volinge nego pejgamberi, o Shemway, Allah ke bile se deamen da ilke vladare. Irinenga kanao Shemway, nema kjer plame darava, kaj puma te naredingja pe tumenge borba, tumen ka odvinen, te maren tumen. O Israelčani ale se vakerge, ma paso se amen te maramen kod devleso drumo, amen penova kola paldimeta ali mubareko pufsijam, hem kola tavamare čaru lavdisijam, demeka kanova. Pro mangle borba, kana kada pejgamberi mangla više te postavilenge ne save vladare su, kaj garlenki borba, olaj range ploča, pa su samen te maramen puma, amen kola paldime nam tari mubareko puf, hem amen kola odvime ulavdi nam taro amare vladija. So su nepravdno krali, hanlaje džulen romjene čanje ningere, a olin sa paldije. Tola demek tam angela te marembe. Pa su desi, como Allah azza a kada je nelinge borba propisimi, on sa osim hari penela ne save prihvatinge. Većina, znači, kola su manglite marembe demek, odustaje kada je naredba baš i borba taro Allahi ali. Pa ali Allahim ko pejgamberima kergere sad ja, Allah, koji od dva maru vladari su ka maramenu zilestene, koji od dva su ka predvodinali. Pa jedinem je o Shemway, o pejgamberima keripula, o Allahi odredinjatu menge, talute, to je tu maru vladari. Talut. Ovo dva su ka predvodini tu men, ki borba to svojnen, dujto drom e Palestina. Ama Allah buni sali. Sa uvek. On ko sa buni sali, subhanallah. O Allah ne su gote pičali, sa ugod kovate, on uvek i ne sami zamerka hem kritika. Sa kina tlijesina. Pa hem ko akava. Kada znači Allah je zaođer prenovan u Kur'ani, kaj odredi mojtan o talut manuš, talo lengo rokova, to vel lenge vladari, Allah buni saline. Plamen sjam preći vestaramente odina, plamen olena prihvatina. Pa je linga kana kao pejgamberi nebo kvalo, hem penela olea šunim. Optamo bili motari strana Allah esiri, o mora tolotu marom vladari. Ma olea kao vel, jektaro Allah esiri išaretija bičalde, te bi razuminen, to jest već tumari bodika, optamo dva postavimo vladari tali strana, ma samo i tamo dva znakva kana ola pučena. A o Izraelčanja i nelenik puferi i kovčego, a noleste ola nasledijandi generacija ki generacija, kod ova kovčego Andrej, i ne znači emu sasere ploče, le siri rovlik, kola ja bi piro, ne same ostatki, a su ačileta o pejgamberluko, taro Musa emo Harun. Emo do ova kovčego, ko bem Israelčanja ačilo, znači generacija pali generacija. Ama so desim ja pod ova kovčego, kada ovako nepravedno krali, kada pangalenge reronjen, a oren paldingjanen, ovleda od ova kovčegi ki pesti. Jakana ako pejgamberi penal. Od ova kovčego su isjani leste, emu sasere ploče, resili rovlik, kao meleiki atumenge kanen, hem kahuraven, atumen od ova kadiken, hem od ova kotumenge dokazi, kaj o Allahi biringja, talute, to otumaru vladari. Pa so desini pe
che tu che aveva o kovčegu, nikota aveva o kovčegu huljela Allah din kena, pa che da odova din keviše, Allah verungeka o talut valani tuvel, lengor Allah da ari. Pas preminena pe kana Allah, bași borba tegeante marem pe tosvoinen e Palestina oduitodromen. Pa Allah objavine pejgamberese kako avikini pe Shem Wail, te počmini e borba. Mukela pe kana je vojska tirini de me sveto pue Palestina, a vodinla o talut sa kranjim vladari. A ki vojska ovela isto ekterno, koja vikini pe Daud, koja je gdive, kao su pejgamberi. Daud alaihi salam. Ova rakipe, kod ova narodo, kovakti dok i nerenge sad ne bićaldo o Shem Wail. Kovakti dok o talut predvodini e vojska dujto puti demek o Israelčanja to svojnen e Palestina. Pa lengivi vojska ovela tarotovar de šhila de manuša, subhanallah. Ovtovar de šhila de manuša ke disalile, hem džana to svojnen u Bejtul Maqdis. So desinipe, ko drumo dok džana prema u Bejtul Maqdis, se faldimela tarsine, avena džiki je klem, a penala pe caudia len sine elen an Jordan. Paula catea cile a trușaleta ro pirima sine. So de sine pa canerilingo talut lengoro vladari o vođa je drumosoro so vodinem ki borba. În penala canao Allahi tumen cu iscușenii cile. Canala irină vla sau uitam lo iscușenii. Irino o talut en vla šunem. A che alena că te so dikena kao pani zabranimoj tu menge latar te pijen, osim jek puti. To jest, osim jek drum te astaren šaka, hem te pijen. Hem odova to tu menge celo divese. A pazino, la pirin doj. Pirge baro drum. On džija că te više trušaljene. A džana te maremtu. Hem ne znači kerlen drum ođi ko Bejtul Maqdis, hem plus odova su ka maremtu. A samo je šaka panite pijen, a plus trušale, pa ka se odova kaj kjol? Koji ka čalo odolje? Ama pa je so iskušenje taro Allah azzađela. Pa Allah azzađela ko objasnili za čisto ki suretul Beqara, ko dušelu sarandato ajeti. Bud interesno slučka, znači so desini pa kana olači vejtane palim ko iskušenje, subhanallah. فكروا الله عز وجل قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر كده طالوت أن الله بيرو إسكاي كالجا هم اللينجا وكرجا والله يكناتو من بيسكوشيني كتشيل وزاليك لن كوي لاتر كابيل تو استيچالوvel ona ne manda ako na kapijel jedino je kašaka je kevasteata starel oftano miro. So desinipe kakva iskušenje but lindar penen. Pa akero Allah ibn hem on savore osim hari ola pile tarodia len hem čalile. Ola pile hem čalile. Znači, peleko iskušenje i ne trušale nam anglete šunene naredba taro Allahi koja čigalim ko iskušenje samo je keva steata starenem soka starem luate pijen. A na te pijen džina čaloven. Pa kuma but olendar pile osim hari manuša. Se Allah azza wa jalla akale testea manglate čistinje vojska hem te odvojini okolen rumiment taro šukar. To este šukar taro rumive manuše. Pa je vojska koja ine taro vtoar de šilade on sapile samo štar hiljadena. To je tam ogromno broj subhanallah. Znači, tavor de šušovi hiljade manuša, a ni vojska peljakava testi. Sapile talilen, čalile, osim okula štar hiljade, znači, Allah je sili naredba šungeti. A bilo Allah je zaođele, znači, sa svake gam, hemon pile čalile laka, osim hari manuša. So desini prakana. Šoar de šeta hiljade manuša jedin pe napalal, a samo štar hiljade nastavinena od rumo je palute. Bud hari. A varanite su prostavljen preko ogromno vojskaki, sad posvojene Palestine.
Pa kada Allah više neki Palestinem, kada je vojska talo Džalut dikla protiv kaste kamarelpe, Allah kada jari. فلما جاوز هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Allah koga više dikle kasaja kamarelpe, Allah kada amen naštiti klovako kraja, e Džalutea hem lesere vojska. A o Džalut tano manuš ki Palestina, znači on vladinena, on ta nezumčarsko narodo, kerena baro fesadi. O Džalut tano kotare, sile vojska ogromno. A o Talut tane hatar tano benu Israelčanje, ale to svojinem, šta hiljade manušencare Palestina. Pa kada je Talutesiri vojska, dikla je Džalutesiri vojska o kotar, Allah kad je po amen abdina jam takati linca tema amen. Co desili taka? Am dodua šta hiljade. Većina lenda odustajnena taru mariba, hem napalaviranena, hem ačola samo hari manuša. Subhanallah. Kanaka ja hari kupa su ačile, taru štar hiljade, stvari na ne više štar hiljade. Većina lendari je ringepe, ačile hari manuša. Около со ачиле вазнуге превастаема керге, на кобор пути етикни войска, Аллахе се иземя, победија е побари войска. Паресено прекана дуи войске, тамам. Е войска таро минја, бену Исраелчања, кола кас предводине од Талут, еме войска таро неверникија, кола предводине од Дžalut. А од табијатихине таро време веќе, Англалите почмини е битка машкардуи войске, от табијати синети клопе код двобој. Значи, ек мануши клола таракија войска, ек таракија войска. Па прво ламаренапе, пало со ламаренапе, онда е войска јуришини ек премало, аве. Со десини педари. Тароредија, таро неверникија и клола легоро войсколоđa, од Džalut. Kiedy kilo Džalut ima kergija puna koje mangi ka suprostavi neupe. A i ne je put zoralo manuš. I ne plus uz Allah su ne zoralo, i ne je naoružanje, hen plus znači i ne je štitija. A ta rondominja, kada oledi klesovi klola kod dvoboj, niko nama gelti klo gdje se te suprostavini. Normalno, kogi klola ga namjate malo. Je taro najzorane, čukartano na oružimo, sile oružanje, plus ile štitu propeste. So desini. Uštela je taro najhabra manuša komu minja. Ko je ovo? Oterno Davud, koja kasnije kao Vilso pegamberi. Uštela u Davude, alihi selam, evo meka maramo. Kada dikano Džalut, salov tikno, terno, ma benaneli nekoja ver, neko da neka pobaro, pozrelo plan, ma ne mangi čavore, tega nirine se od Davud plan na mejnu od vasu tuja kamarama. Dobro, mangiate mare to bujru, počminena ova dujo dvoboj, a od Davud alihi selam, oveljek pračkano pjere vas. I onda kavela pa šeđi koro Džalut, ga džinle celo vreme promašino dva neverničko šerode su baro. Znaš ti po godini. Pa ga džija neko bordroma, a ba paluno drobke da ga džija od Davud alihi selam, po godine Džaluteanu šero, o Džalut kod han pela. Kada pela kanao vojskovođa, vladari, su desini pe. E vojska taro nevernik ja više lenate polucinempe, se me pikaj mu da dojtano, ando lengere ja kja, lengoro vojskovođa. Dojtano pravilo, čim udari pe uglavnom baruš, dobijam celo bitka. Pa počminena kanakala taro ben Israelčanjom minja, prema li vojska taro nevernike. Ola lenate polucinempe, alo pe sine but ranime, sine but mudarde, se ne buta starde, a budurile. To jest, on minja napreduje, casa de sindiat tari neverničko strana. Pa Allah je zaođera ko objasniti suratul Bekara, ko dušel pinda i to ajeti, ko te kavakeri pla, hem on e Allahe se rizenea olen pobedije. Taj o Davudi so kerja. Wa qatele Davudu Džalut.
وآتاه الله ملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Hem penala o Davudi mu dargea e jalute, hem o Allah i dese dingea vlast, hikmeti, hem si kagare od vas o Allah ima glava. Znači o Davudi alaihi salam palo su mu udari e jalute, postavinen, ali odmah automatski to vel vladari ko benu Israelčani. Hem o Allah i dele vlast, hem dele pejgamberluko. O vela pejgamberi maškar ko Izraelčani. Su dalje desini savitani priča taro Davud alaihi salam, su kasnije desini pelenca, inša Allahu ta'ala, taj saka nastavina. Allah te nagradili tu neko tumaru sabr, ovo ne sam ste so šugen, u ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.